Kubor nakaslem jong unongsan Hima. U Executive Member ka GHADC, u Badairu UMDC ka Musnyang Rangan, u Bak Pasmun Dekar. Men hakas ngisat jan arpusau terik urisau, ulayo ban Pynhap Perdano ya ka Lympung Ïalehkai, kabalatip kum ka 12th District Open Badminton. Kablas dang naduk ka khat praterik uni ubenai, da kababut ru iki kendon COVID khat kendai. Ya kate ka Lympung lapanyat da ka Wjdba District Badminton Association, hai indoor hall ka Senrat Wjdba Pale. Haka jinga dan lang u Presiden ka Wjdba District Badminton Association, uba JM Pok Sngap, Vice President uba di Perbot uba EMH Pasak Bat Kiwei-Kiwei. Ka Wjdba District Badminton Association, kalapan benaru, bakal lasken Block Badminton Association, kalayaso bat kaneka association, nakabentaban kentiu ya kaneka Ïalehkai, halasken Block. Haka ni ka Lympung layo ru ban penbena, ya ki result jang ki nong job ha ki jinga khun bat ki kerdan baper.